ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mu nkundire dusangira ijambo ryanditse muri Luka igice cya 5 kuva ku murongo wa 1 gushika ku wa 6. Havuga ngo nuko ishengero ririko riramubanda ryumva ijambo ry'Imana, yarahagaze ku musenyi w'ikiyaga cy'Igenezareti. Abona amato abiri aziritswe ku nkombe y'ikiyaga, ariko abarovyi bari bayavuyemo boza insenga. Atambukira mu bwato bumwe bwari ubwa Simoni, aramusaba ngo abwigizeyo buve ku nkombe gatoya. Aricara yigisha ishengero ari mu bwato. Ahejeje kuvuga abarira Simoni ati, gira mwidamba muterere insenga zanyu murobe. Simoni aramwishura aterega mwigisha, twakesheje ijoro ryose twatamye ntacyo twafashe, ariko kubw'ijambo ryawe ndaterera insenga. Babigize baroba ifi nyinshi cyane, insenga zabo zigomba gucika. Haleluya. Ndagomba tuvugane ku ijambo ry'ubushobozi bw'ijambo rya Yesu. Bariko Simoni yari yaraye ijoro ryose nabo bari kumwe baroba, ariko burinda bucya nta kintu bafashe. Ariko Yesu ngo basanga ku kiyaga bariko baroza insenga bicaye. Simoni yibaza ati, ndashira iki umuryango? Mbega abakiriya banjye bagomba kurangura uyu munsi ndababwira iki? Mbega business yanjye y'uyu munsi ntacyo nyimariye? Yibaza ibyiyumviro byinshi. Ariko Yesu araza musanga aho ariko aroza insenga, ngo aramubarira ati, igize ubwato bwawe. Afata ubwato bwa Simoni abwigiza imbere, ngo Yesu atangura kuvuga ijambo. Ahejeje kuvuga ijambo ngo abwira Simoni nabo bari kumwe ngo igira mwidamba uterere insenga. Simoni aramubwira, niyumvira ni kubwo kwizera ko cyane kubw'ubwenge bwiwe bwaramubwira ati, naraye ijoro ryose nazerereye ikiyaga cyose nta kintu nafashe. Kandi nubwo Yesu ariko arambwira kujya ngo nigire mwidamba, ubwenge bwiwe bwamubwira bati ku murango ntashobora baroba mu ijoro. Ariko Simoni kubwo kwizera no kubwo kubaha Yesu no kubwo kumenya ubushobozi bukorera mu ijambo ryiwe, aramubwira ati, ndagiye. Ati, kubw'ijambo ryawe. Haleluya. Ndaje kukubwira ngo wibuke icyo Imana ikubwira cyose. Kubw'ijambo ryiwe ibyawe birahinduka. Muri iki gice nyene ngo hazu umunyamibembe arwaye imibembe, ngo araza mwikubita imbere, aramubwira ngo Yesu nimba ubikunze mumanura. Yesu ngo aramubwira ngo ndabikunze, humanuka. Just ijambo rito, ndabikunze, ngo umunyamibembe arahumanuka. Ubandanije ngo ari mu ishengero, abantu benshi bamusita, abantu benshi bariko barumviriza ubutumwa, ngo abantu baza batwaye umuntu yaramugaye, ngo yinjiye baburaho bamucisha, ngo ariko baraba hejuru baravuga bati, uyu mugabo turazi ubushobozi bwiwe, ijambo rimwe gusa avuga rirakomeye, ntidushobora gusubiza umurwayi wacu inyuma. Ngo bakura ko amategura, ngo Yesu abonye bamanuye wa muntu, ngo abone ukwizera kwabo, ngo bwira wa muntu ngo urahariwe ibyaha. Abari aho batangura kuvuga ngo ararogose. Yesu amenya ibiri mu mitima yabo, ngo arabaza ati, kuki ese cyoroshe niki? Nukubwira umuntu ngo ihana ibyaha byawe cyane nukumubwira ngo ke, ariko ngo acara mubwira ngo ikorera inderuzo yawe, ngo ugende. Ngo wa muntu aramuguruka agenda imbere yabo arataha. Mwene data, ushobora kuba uri wicaye ku nkombe y'ikiyaga uyu munsi uri kuroza insenga zawe. Ndakwinginze ngo ntucike intege kandi ntiwihute, kuko Yesu aragusanga kuri iyo nkombe, kandi nahagusanga arakwereka idamba ryawe ukwiye gutamo ukaroba. Ngo yarabigize amafi menshi,
ushaka kuba uri kuroza insenga zawe kubw'umuryango wasenze ukabona utishyurwa. ushobora kuba uri kuroza insenga zawe kubwo ku kazi wasenze ukabona utishyurwa. ushobora kuba uri kuroza insenga zawe mu bintu bigenda bitandukanye, ariko ndakwinginze ngo ukebuke urabe Yesu akubwira ngo igera mu idamba, kuko uwo ni wazi aho ugomba guterera, uwo ni wazi mfite inyishu mu kiganza cyiwe, uwo ni wazi ibyawe, uwo ni wazi ibikuriza, uwo ni wazi ibiguhangayikishije. ndakwinginze ngo umwemerere, kubwo ijambo ryiwe rikomeye rihindura uburyo situwasiyo yawe yose. umwami Yesu abaho umugisha, abahezagire, kandi ntutahe ugume ku kiyaga. Yesu aragusangako mu izina rya Yesu, amen.